ҳоҷӣ Абдураҳмон дар хизмати шумо ҳастам. Касое ки аз Тоҷикистон ҳаҷ мехоҳед, ҳаҷи рафта бошед бо нархи арзон дастрас, ҳоҷи Абдураҳмон номерошон дар зери навод мешавад. Шумо аз Тоҷикистон сафарварзат мекунанд, нода гостиница, меҳмонхона, отел ба мехобонанд, дохат дода бо нархҳои арзон. Аз умед канали фикри шумо гап занед, барои шумо тафвиқ мешавад. Кӯмак мекунам чӣ хел ҳаҷ сафар кунед, ҳаҷ карда бошед. Ana hoca muhterem olmadan bana ben merhamet kine bana inşallah olmadan inşallah bana gelsin sebep müdürün inşallah merhamet kine hammato Kupa kanda nereye ihtiyacım var? abi bu aka pilus ha pilus ama inşallah özüm müdürün خدا خواهد جوشوی نیق میکنیم همشه مرحمت کنید تو بی انا جایی که حج میرن اومدن انشالله از با مندگیشون میبیم مرحمت کنید نه پاسپورت تید مرحمت کنید پاسپورت او جای محترم نه 4 نفره کاندیشنر هست همه چی هست وای فای بیپول همه شامل وانه پانه همه دوش پوش هست تلویزیون есть. Так что уже محترم дам гире. Так, как у нас происходит процесс? Идет подача. Далее через фасовочник у нас девушки набирают уже непосредственно продукцию, идет сброс. Это контейнер для скорости. Дальше завешиваем. Все обязательно. Запаечная машина. И у нас подаются они на конвейерную ленты. Это все проходит сюда. Дальше девушки закрывают крышечки. Быстро делают это они все. Вот так. И одевают этикетку. Попадает это уже потом сюда. И формируем потом. کلته ها همین پای در میکند هم وقت کلته میبیو این سوده من نمیدونم که در کمر کم طرفای کنه لیکن نسم دیل این پا نگو کنه на сантиметр криво окно. Сейчас обойдем ему паравертебральные мышцы. بعد поправить کردن و پر وای نکردن اینجا بیام دیدی؟ ровно شد؟ ровно خیلی Вот здесь? Да здесь у тебя сколиоз. Вот здесь, да? Здесь? Туда? Туда? Вверх? Да, вот. Ассалому алейкум, ҳамватанои азиз, бори дигар ман баъди личени худо ба шукр ашушени соз ай додувое ки мекунед ба фоидаи худатон камтар дод задагӣ натарсед то бордор ҳаққонӣ дард мекашидам он бовар кунед ҳозир ашушени дига хемана метавонам ягон қиса занам фақат барад сухиёт бародари азиз хеле ки медонед то ман дар шаҳри Екатеринбург мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем улица Свилинга 4 манаме ҳозир қарор дорем дар Кости Прави бародармо акои вақтовар Александр Викторович ино духтуре Кости Прав кому надо на русском языке узбеки наши братья киргизи русские мои друзья есть приходите лечите свои спина чтобы беречь себя от диск грижа
Тут без операции вам лечат и очень хорошо. Вот я один мучаюсь этим, да, болит у меня все время. Сейчас очень себя хорошо чувствую. Вот наши братья на таджикском языке благодаря бьюту, какой бахтош мы лечение выконаем, Александр Викторович вас будет это лечить. Благодаря خیلی کم بدون منتشر اکتران همیشه در خدمت شما هستیم کمی هم باشد در فکر شما هستیم شما نیز در فکر ما باشید همین نو را پردلیت کنید لایکاتون نزنید یارو برادراتون با توصیه دید بیان لچینی کنن همینجا خدا خود در شهر اکتران برادر عزیز زیاده از 40 نفر کارخانه اولی جناب نامبرش مکار افتگی ویدیوش در زیر نوار میبرد جای سخفروتی جای قاب مثلا کاری آسان که همین کاری آسانه که شما میانتون در نکند همین دیسک گریجه نشوید آدمه که استرایکا کار میکنن برادرای ما اونا بسیارش همین دیسک گریجه کسل شدگی از پیش کاری ورزبین برای من کاری سبب برای شما ویدیوش در پالی راستی من پالی شب من میبرد سخاریک میبرن اونجا بعد اپاکوفکا سخفروت این کاری آسان ولیکش از 70 سر میشه تا 110,000 سیمنی شبانه داره روزانه داره جای خوابش بپول خورد و خوراک 3 وقت میتید گشته اتوبوسش باتنیش که رایون میرود برادر عزیز خدا خواهد کمی هم باشد در خدمت شما هستیم من دکترا در خدمت شما هستم که بختوار Александр, спасибо вам за лечение, очень тебя сейчас хорошо чувствую. Если есть разговор, можете мне русском бахтова. دوستان عزیز همه وقت ما از خدمت شما هستیم مرحمت های میتوانید بیایید ما تا ساعتهای 10 11 12 شب میتونیم شما رو پرنیمت کنیم بعد این کار بر مثال بسیاری برادرها هستن که تا ساعتهای 5 6 کار میکنن بعد این کار هم میتونه زنگ زده نام نویس میکنیم اومده طبابت میکنیم. Будет два номера Александр Викторович, номер на русском языке, кто хочет на русском, узбеки, наши братья Киргизии, русские, мои друзья, можете звонить, записаться. Номер Аким Бахтовар будет, тоже можете позвонить, записаться. Телефон, когда запуск нет, когда он вахте, какие время вам удобно, после работы или выходные, можете договориться с докторами и прийти лечиться сюда. Омаденджа, Абубакр, Бардур Азиз. در خدمت شما هستیم برادر عزیز بعد نگفتنمون حاجی عبدالرحمن در خدمت شما هستم کسایی که از تاجیکستان حج میخواید حج رفته باشید با نرخ ارزان دسترس حاجی عبدالرحمن نمرشون در زیر نوار میشه شما از تاجیکستان سفر میکنن تا خیلی نوار تماشا کنید نوارشون میگرد شما برده گستین مهمانخانه هتل با میخوابونن داخل داده با نرخ ارزان از روی کانال فیفت شما گذارید برای شما تخفیف میشود کمک میکنم چخیل به حج سفر کنید حج کرده باشید برادر عزیز. خب کمی هم باشد در خدمت شما هستیم برادر عزیز دستگیری شما پیشروی ما پادکست کنید کانال با دستگیری کنید برادر عزیز باقی در امان الله باشید داخل باز نوار میکنیم لیچینی دیوم کرده اومدگی ما با لیچینی شما میکنیم شما با بعد شما نوار پیشکش میکنید. Спасибо еще раз.